Hello guys, thai zan ham khat zowa khosung ka gatha chut lu na hi in khosung veng sung I tani bang tam vlog chamcha ani semo hete chilai mun hi le news ka sim na jimun che microphone charge mun cha hi in charge mun a news ka sim ji he ai a hi zola na ho ki sim nom ji lo he guys laila to tin ki mun la hi le tu masang zama kitile thalil hanga masang zama vlog kani bol zia in ki sa tha na ho in mun ki su theng na ho ka ti ji na la cha hi in khat ve anai diowin ga ve hote chila hi le ke ho grang to chilanga ki mo pei kho ke ho ina hi in ka hin wat sa masang ven tu masanga vlog kani bol na a in mun ani ki sa ti lai ani ki su theng lai ho video chabang khat ani ve hote I het theina di event tu ni date 9 February 2026 ni khwa he khosung su theng na ki nei a hi e ani lungim hi ben azole khosung elo le in ki hal hi sa vin na te in mun ki su theng ai boy guys ki ho jang resettlement ka chi jing la yo hi ta thanin iti san kamachal za mo vin in mun ho jang tam zo ki su theng tai tu chana ding a hin slai in mun khat na hi en sta le slai in mun ni na hi en slai in mun thum na kaung kite ban in update na chi jingin lai in p10 jang khom ho le tin jang ani ki koi do ani ki kai do ta ve slai hi kapan yaw te in mun hi en ahong ki hal ha le langa agari ka haw jang mu thein ahong min ga veteriu te alaba me alkan ki thlo kha che hi ka buta hi en che hi bullet na hi e kanau pa bullet ani ki tol do man te ama noi langa gal ka ma chi ka chung na pan an te ngole gari nyaw jang ki tol do man ta lo ba itia he ka la hi tai ai mun se la lai la hi en to imu bangwa cha chlai he ka u te ka ulal boy te in mun cha hita en tu hena ki sat size in mi wang hi lo hela kilomin sabi ki kha en amun la azang a khul gam tai khat ve hi ham palo kap ngai di dana hi chilai he le ka ulen pute ka ulen puin mana hi en ama awang he abang ho ki gen do nai poi achunga ki khud en atol le abang ti ho awa ne chilai kho char sa hen chilang kho ke ho en mana hi en chilai he kanu len te house te en mun in pi te en mun ka ti ji na mun cha hi ama hi le in muna ta ki thanin hon sung jang thieng sanin ki tha en lai la hin chang mai ki te ho bal ki te ho atu en ama in mun hi khat ve ne lu na te ama hi a chen ta thanin a cha jong ki wa atan a cha jong izan ham khat anei tai cha he nga ho he ama a cha he tai la hen a bul a gila ki sa en che ane a ina hi en ama hi tu la to a he ke ho in langa kholai lenga chi hele kilomen je chuna in sabi aki kamin langwang ha ki hangin lang he kitchen hami pe lang he na le na hele kilome ke cha hi en lang kho hi le amasa ka hen wat sa ji na mun lango cha hi en ka buta ai lo le bullet se mai thai te na hal tha am o kinga na lang cha hi en galvanize mote lai la hen chang thing chang ki tu en chan kho phatai masa cha khul jeng hen lai la khon kanu len la kapalen a chengin ai la hi ho na ki bol hanin chang ki tu hanin
bal le zanga ball hanin so bal le pon thole zeng hane lang hi pi tu han hetam sla hol ki thut na khana omin so hi pi hamang ke do lang le ki hian ten tu hani pi ki tu ham ka hepon ai la chang le khamin mi ni bo ai thanin amani ni kham de chang le ki tu hanin ki bol hanin che hele mai le san pe hon ani hal tha kanaw te kapanew te min thang te in mana hi en chlai he che hele min thang bullet ai lo le kabuta che kho kabuta che bullet ki hal tha na mon che hi lang khoi la naw te ho in mana hi tan lang kho khul tan kai ma chen lo zen kapanew khat to kanaw te in mon khana hen lang kho ki pha da tan tin tu le tua dinga khosung update hong ki bol thei sun cha hi chen he hi e masangai nan ani no mong tai